Bak biz burada evcilik oynamıyoruz abi. Oğlum olmadan hiçbir yere gitmem. Can atmıyorum ben burada kalmaya. Ver oğlumu, arkama bakmadan gideyim. Vermem. Ben de gitmem. Çık dışarı. Yakalanmışlar sınırda. Sen mi kondun yoksa cendermenin omzuna minik kuş? Ne yapacaksın? Dövecek misin beni? Kadına el kaldırmam. Ama ihanet edeni de affetmem. O konaktan defolup gidecekler. Ya sen böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Bizim yüzümüzü nasıl yere eğdirirsin? Hiç mi vicdanın yok ya senin? Sen hainlik ettin. Cezasını çekeceksin. Tek bir insan yok ya güvenip sarılabileceğim. O kadar yalnız bıraktınız ki beni. عالية بالإبلاغ عن جيهان فسيزداد التوتر بينهما ولكن بالطبع لن يقوم جيهان بإيذائها. وفي الحلقة الجديدة ستبدأ عليا عملها في المشفى وستحاول صداقات بكل الطرق أن تفصل عليا من المشفى، ولكن عليا سوف تصر على قرارها وستقف أمام الجميع. ومن جهة أخرى سيقوم أجمل بتحريض شاهين ضد جيهان حتى يصبح هو رئيس عائلة البورا، ولذلك سيذهب شاهين لمواجهة جيهان وسيتم إطلاق النار، وعلى الأرجح من سيصاب هو قايا ولكنه بالطبع لن يموت.